Ontoni gorigo chaka buya mambia na kieko garana asomoroberi buensa keto chaka mambia chuni anene asoko gotura anemna botame godena yono romoroberi minjori mi tari mosera iwikiagera uikobo ke kabisa tosoe asomoroberi buensa ke yo jakira litukulia Jumatatu jakira chinsa 12 cha mambia wiga chinsa isatu yongo kwaria ni botambo manchumuri on this TV waso asomoroberi gano tokorusa litukulia otogotena lya korakanteri tukulia na roberi okorekana lituko lya roberi okorekana lituko liangi omanchumuri kwarigania sumroberi bwensa kyabuna botambe oso sumroberi omanyamangi gegano tokonyora magaseti twachamba torana nali akorekana nali aira oborito asa magaseti to yongo kwarigania oso ime yumroberi bwensa kyo yojakira litukire Jumatatu kgalituko lia ichuma bwate tariki enero Ndizi TV obwansumu Gusii umroberi Ensakia. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Bayamano mwanchu muliro Ndizi TV andonsi asoberete nande ni mambenge tokonyana sembeo lituko liechuma chitariki 29 lituko motienyo kianda omwaka w'ekirubere ene 29 lituko liechuma igobana ngokora tole eiki nande ni chuma yo mweli yo motienyi okianda nkayore ngayokoro motienyi inyorana rende na ngoswatoro motienyi oikomi gochakira lituko Jumatatu somoroberio Ensakia yona kingotena lero ni chuma yo mweli ase omotienyi okianda asumuroberi Ensakia ni sebetenya sao kolendiro motienyi mogima nandi te kolenda ekeroto gochigokora omotienyi oyoiga nkayore ngakyobogete nana kikwabo kinakyendete kuroberia litukuliao bono nandi na soirema asumuroberi Ensakia kogotura na godena bono so atuchaka monaye nantokora monaye litukiri nyo litukiri ichumeri kuma chikobali engasi nini ekiagara ngo katore twaswa sensemeri yebwato edition twara atenga sinini twara nengwa fyuno kidogo ekarotoko nya kwebanga goche weekend umete mambine weekend wewe umepanga vipi ki weekend gosine weekend ye ukobanga umete ere vice faza weekend ye kobange usoje bange ngakia ukoje roberi kiara ni chuma mambi Jumamosi Jumapili ngosoere boygo ngakio robereti weekend yao ngakio koye chaka yona ngotena bono rende uikonye oe roberi uchi ase weekend ose weekend ye kuroberi koya soa ase weekend nandi gego kobanga igona mangana makongu sana igo ikabwe bange oso senseme yo ya weekend na kwali ni umanjumuri ndonsi asoberete oso ime yumoroberio tuchaka munaye na tukora munaye ase litukeriga ingiokora so sensemo ye mitandao ali no nde Facebook nyore Ndizi TV News Digital Sensemo ya YouTube na bakonyora Ndizi TV News. Ukotaka ngakere SMS kusukondikere SMS yao nyirike wetera se namba ya 0792192834 ine namba ya ne studio asemambi yabonia. Lero Free Friday yebwato edition yekoragense yamo nenu swaliga nogotena twala nengwa fiono twadarina ya sao tokonyire asomotinyo yo oki anda. Na hani medena ogokonyire na ayo korendire uko na afya engia igonya sao seni ngote na bono soa imeyumuroberi tuchaka monaye antokora monaye asemambi ya abone nkayoke bwaterite kebago nkayore ngayoko soka gocha semambi ya aboniga ani medena lituko lialero na lio okonyora na bali batonyorire bakale kweniwa tochikobanya sinsemo ime naisiko ya Gusii nakekora tuka twatoma engora ya itoko chiase bali babwate amatanga emiroberio ya abene buna alia asizemo ya basiali asogosira kumugaka ongoge monyimbo akara asirende ora beire ora arwaliregeka lakini ne tokotomengora itoko chiasinga na bali bonsi basiriri guna bamwe abo babwate emiroberio yuko bayania litukulya lero tokobatomera engora
nanto batena tiganya sai ababwire asemeroberio yonzi yani kubatendera botambe na karo kwenda masa matanga genda karwe kachurwe ngora tarasmo kwane ayegenda karwe ngora yao karwe ngori yao soka genda natari rasmo kwane na bantu bali bangeti baga nkoraki waja kuumana waja kwemurunga yaya ayegenda matanga aisiko yao yo mweli asinya gusira elinde kwaro totigana abantu kwa batigira oburume abantu bali bautena na samatanga batanoki bali basireirie abantu batana amakwena makorra kinia kara chireni gakuba maiya nani batana amate na burumbu amanyene amate chana bosaigo amate na bego jania nani baro batiga bali ba umati zabandete korre kana bana baba etenga kiri unga kiri abetire elingani kana konyo muntu sirtene breadwinner muntu sirtene robeire sirene ase family yo haiko makwenda bono kwa batanokia yani amantama tena kwenda utanokia abantu kabisa sigeta matanga no yani ayore ensali amaje kira chinga yaya digatwara embwerengia naone ko kwenda ase amatanga ande onsi ekero arobereirie tenya sato seni tenya sato chinguru nande atorae asonsi kera nere omubi omonjwe nago turi nago tena bono buka soa ime yomoroberio bwensakia litiko lyeichuma na nago ichuma yo mwerio yomotienyi okianda grondo jidagejire 29 mambi 30 kero motienyi oyo kolengana na Julian calendar nigo bwata matuko sarasini medone kanda ya rostigunere bwata 31 30 29 and 29 in ichiribuya in February igobono umukiro motienyi no bwata motienyi komingo swatore no bwata mangana mange no bwata yaye ndubwata all day ali ndubwata mashade kere ko chiku oba aiko andaliwa ase county ya Kericho nare ngali Kericho weekend eri yaeta narana kimero biriendete koroberi wali kabisa bigetike korosu kabisa etebono garbaite the devotion bagete retushno celebration chikobas county na getani kanyore getike korosu buya kabisa musaenare oko sokorosia mogali okorosi jiba firion biyalia kartoje dena na banaro chene mereme okorwali buya sana matekeri jonsa kerijo dariale kerijo sa jida kange go wikire kerijo ngo tuko gizabe buye ganani jitariki merongebere tutaenda wengine tuende kusherekea lakini kende ngera bakenya bako sherekea boli asina masha kuna kitu kweli mnabogi mabanda hata kwa ngaya timba itiara na kioja kwa lakini watu bado wataenda uwanjani tutaenda uwanjani ne bana lene ngene geto sherekea na bonyo na bako sherekea bado na saa kubwerere waikire ngagiyo yana ndende itakuwa tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2023 bakenya mbabo atiko semelikonde buyego akere bintu bigendete ko konga asense yito ya Kenya litukura lero wanjumure ningo ngoenda sichimbero kabisa totebani aberata tosomeje SMS yino torigererie narali ali arasizamya magasete asenjire ko yachuta aboiga bageni bane ngo ikabara studio asimambi yaboniga ntagetena motinyonde nkatoko so motinyu 10 emerobene menge ndistibi ya robereri ko koretera asense ya monjori anene drama iria kokoseki ekose kabisa ile itafunja mbavu sako ibono nyabeta ni karoro rego chakertale mbili mirobine menge ensakia ni kabwate ligali ya gatatu mirobeliende ne karo emanye chumatatu ngoiranire igobone mirobine menge ona kana nyabeta ikiriuka abageni bane kurwase drama ya nyabeta goikabara gikora genseya monenus enseya moiga atura kwana na nari bato abatu arigande diabu kabisa inge to expected nyabeta ono rori as drama inge expected kabisa ngakira chikoba ekogosekia ngande ndira chikoba kegoja imeyandesti bikira lituko ojakiri tukuria Jumatatu mpaka litukuria Ijumaa iko ni wedine ndo ikare kirito sana yeko make sure na kia koko kiri gimepasua chimba rujao the drama lende ko ikeko goke ikeko segi ngo ikabare ase studio koragense yamo on ense yamo yabona mambia bato tebina nala libato bekiride ase drama yego chaka lituko lia Jumatatu tarehe 2 binte bingi na bigo siori kabisa ngwarana tarehe 2 bado ndo itosio riko totebuna ngo chako baso mroberwensa kia kombwatesia
kero twarabe na Joshua angemetie nyange vere. Joshua si tumejaribu miezi 2 ama tumefanya miezi 2 tukiwa amaiga ange vere 3. By the way ange 3 ige vere tuatemire sana go paranzi ama tesuburi gutaka maiga 3, lakini tumekuwa maiga magwiri amaiga tuabeire abere tuatemire go paranzi suburia semetie nyiye vere. Lakini sasa ikifika siku ya Jumatatu kuda liga lya 3 ndikaro utaona ni nani. Boigo litukira Jumatatu boigo emerobeli imanyi Jumatatu na watabiri tarudi awani iye imanyi Jumatatu ina mangana maya aliense ya mwana jinsi sato ekero na rode Josephat ya misi bago chikopata na Efrinio sero kwene kuna imanyi Jumatatu ya soire bene kuimanyi na rali akoreka korua sevinyorubito korua sinsicho ya Kenya kuruchingongo inye chense emerobeli ne menge robererie elituko lya Jumatatu kwa tarehe 2 ime ya Ndizi TV drama na wadebirie emanyi Jumatatu ngo chakere Ensakia ngo nyorere partner nimeroberie nde menge chingekeralia nchikabwate new host inere ntamanye tiningo ngwarali karo sultani wange akubo nero bali bamateno ya taisaini ya taliero ya tigira ne maiga ikobona kuchakira mwezi ujao mambo itakuwa matamu na mazuri sana ime ya Ndizi TV nero bwansu bomogusi agento korange na bwate tariki nande kenda ko ime ya Ndizi TV nero bwansu bomogusi merobele tutubate menge ase egetaseni ekigege kwena kina yakogokirie yagokinirie yagosemirie mena butambe tubate merobelie menge tubate bochenwa afya ya kolenda koletwa Efrinio sero nkwara na chitariki matuka ya jenjiri abo ne jinse ya jenjiri na tuanya kobeka TV yao tubate ense obonjoreri egoje kizu ya Jumanne na Ijumaa ine jinse ya mugaso saa 4 mpaka saa 6 andubate moroberio bwensakia na botambe ngoto kagaiga ninjenyore patina na tebiri bayo ntuba meroberie menge tubate rumba nostalgia ya gara tuna baba siko kabisa litiko lia Jumamosi mwana mende ngonya kwa inde meroberina nero roba bad bano tubate ge singa kiama seseni egyoge koletwa na Dibon asanya gojagira chinsa 12 mpaka chinsa inye ine lituko lia Jumapili igoto maseseni yao toko machatunya nyora lituko lia Jumapili ime ya Ndizi TV ekaruna koletwa na Dibon asanya gojagira chinsa 12 chamambia mpaka chinsa inye litukira Jumamosi rende bali banjete esabato obwansuwe esabato nabaromboro robo koletwa na Josephat ya misi ojagira chinsa 12 nere mpaka chinsa inye akwene kubuna esabato yao yabeiro entwereru nande yabeire n'obwansu bwaye obwansu bw'esabato ime y'obwansu bw'omugusi ine lituko lya Jumamosi botambe mete mbale banjete amangana yemisa mete ntobwate jikanisa rende koja misa nero eye koletwa na Joseph Mokoti ojagira chinsa 10 mpaka chinsa 12 iga ine lituko lya Jumapili ine mero bwenda kwa daina bado itakuwa ime ya Ndizi TV nande gende tokobo kwene kimina nkoko semiere nande nkoko tebiere ingaki ekwere ndi credit kwa Jumatatu mpaka Ijumaa ndubwata mangana maya ine nseyemo nejine nenseyemo na saa 3 tubwate abasaki baitali kabisa mirudi mamanyi tubwate Dibon asanya bada sensemeyo ya mangana maya ndubwate Frida Kerubo ntubwate Job Makori ase county ya Nyamira ntubwate Ndemo Steven ya sensemeyo inande ya news ikobono Ndizi TV yeroberetie kwene kimuna yagoikeri emeroberio buya keralituko hano yore na asensemo ya siasa boya siasa ibintu biri genda takorekana asenseto ya Kenya tubwate murobiri bwe kyombu oyoko jakelituko lya Jumamosi ojagira chinsa sato nenusu mpaka chinsa 5 iga echabo tuko usisa 4:30 ekubwate akia topiki ebwate tenze ikamone iyo ngati meroberieli ere ime ya Ndizi TV nero bonsmo usine ijo mete ninyi bwatere de 11 ngagire ntanye bwatere 11 no bali banjita magana entertainment jero tuko Jumatatu mpaka tuko Ijumaa agojagira chinsa saa 8 chinsa 5 na isato chemo gaso ntobwate ekebembeli iyo nere korokuna nero Urban Blaze ekoretwa na Petronira Mokeira karongora bakura bwaterana no Moswat Felista eko bakubwatia bato enekida tuatenge hinga timirubiriria koba Ndizi TV ndobate chingero na antivirus kuritukira Jumatatu mpaka tukire Ijumaa ojagira chinsa 10:30
nenda kuhakikisha buna tunanengwa viuno ibono metende mangana ito entertainment to ko inform na ko educate nage kogera Ndizi TV no basimu Gusii eroro kwende kine mirobiri yo yago chere yonse ena takonye teba yonse ikiagera na ochakro motenyi o koikomi mirobiri neroro ne yende ne chenjiri chinsa yende ne tigarte buna yare koba yonyona ndo muganone nororo credit ko ya Jumatano bono osukiwe ndo yojaga Jumatano saa 1:30 mpaka saa 2:30 onyore bono nyabeta ya soiri yigo chikuchakira ritugo ime ya Ndizi TV kitu Jumatatu mpaka ritugo Ijumaa nyabeta ego chikotoko sana asense meyo ya entertainment ino motienyu ko mingo kwa nemerobelio ya chenjiu kabisa utaratibu wa mibangrio ya Ndizi TV yuno motienyi ogoja boigo ntobwate obosera bwenga obogo chikuru ritugo Ijumaa kwa ritugo ya Jumapili ali tukuria Jumamosi toru tukuria Ijumaa twende tukuria Jumamosi chisa yo njiri saa 2 mpaka saa 3 katokoba na pastor is pastor ose bishop bishop tokoba nere aria ase studio tuakwa na amangana igoro ye family ose mangana yenka yo mbasta Jadis Isaboke rokoba ase studio tuakwa na mangana igona gote bine mirobiri yetu ne mia na ande goigendere kabisa Ndizi TV ni gaire ase umostali motangani kwenda kuna tuago educate tuago inform na ande tuago entertain iyo ndio ekirenga geito buna station ya Ndizi TV na ande ni gotoka sense ya embassy omochi obosega iga angena nyamataro osuke bosi embassy bono mago jamba kama gaja New Brighton apartment abno otonyora asimirobirito ya kirarito nkerana kwa na yonzi niona kwa na ya 11 ikegera mibangrio nerera change go chakira omotienyo goja lakini neroro igobono goika bwemanye nande goika obe ime bweroberie asimiroberio ya kirarito na otena nyabeta goika bara asestudia semambi yaboniga batotebi abere atato na kiba turobereti igoro ye mangana kore ntaraenda gochime mono mwanjumuri ero meteni chuma atindi ko kwana mangana mange na ande tindi kwenda ne speed ngwenda ne speed ya neri insebono wekanga atigia kabisa mbegete kiri irogia mete Monday Tuesday Wednesday Thursday na abere ngwenda nembero na abere ngwenda ne speed ya remano leo ni ile siku yangu ya kwenda mosmos mosmos ya sinini ikera lende timbu atiaraka mono naro ikiana abe na haraka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi leo ni ile siku tunaenda mosmos kidogo rende ntaraenda gochime mono inyorana litikulia lero rende bado akiojo jake weekend yao igono na kina tena tuanche weekend yeko bange bono yebange ngakiogo yebanga tonyorane Mari Blonchali Chinger Night litikulia lero maragoba ekeroto chikobabu mpaka che tutakuwa huko mpaka che Mari Blonch lero no toral Chinger Night abana Sungusia Superstars watakuwa huko wakitusaidia kunengua viuno totenge kabisa alia no bakare boigo ntobwata barali Ndizi TV no barabuo aseli tukura lero ali Mari Blonch gikora chinza cha maragoba ujakira maragoba mpaka che abono Chinger Night otomoja na kiko ina tomoja etarikeri ndero tujake weekend ki style ali asensemo ya Mari Blonch kutoka asensemo ya daraja 2 abno toko genda inde tomoja umwanjumu nimbaro chibali maenda to tomatia semesino ngo somande lero tinko baira yebiro lero ningo somande semesino mapema ekara bagani bana ba chikoja ngoira mbaire ngokwira ndasa magaset tujuti kabisa arafu toma ekora naki ense egotoira nayo koire enso senense egokwira bono abado utaona igora ngotena tuanje weekend yao ekobangere ebangere weekend baite weekend ekobange nabokonyo mto biatrua nakliyo bange weekend yao nabo ekoba engigo tukatwana jakere weekend yetalia sema ya Mari Blonch litukulia maragoba Chinger Night ekero abana Sungusia Superstars bao chikoba alia baina kimuna wametutumbuiza kabisa ase maragoba ya litukulia mpaka mambi che abanda bange baraboli na irengo wakana maigoso ase Mari Blonch Chinger Night turi wakana kende gyonzi ayogo cha bunore utakuja chinzi ulivyo kuja chinzi ulivyo maide ne bidongo dere inchunore yogende ngeyo wakanda nonye shilling to kumina chibese bano baraje bansa baire engage timbwati uchumi ne kongete ngakinde bagonsa wa chibese ya torugwakana nonye shilling nonye ne intrud nonye ne era torugwakana aini gogocha
atosoega ali mari bronch tutengebokie jindagira njiroro binyuwa mbiroro kabisa iyigorura mari bronch ase ensameri ya daraja 2 Mr. Kosa rero natebi omanginarinde na ya rero mari bronch chipara chonse beje mari bronch igonje ninde standby nango korobo sera bwenga kabisa nongo sio kali mari bronch nanje ngunge na abande tujake weekend gombye mana mashabiki ya naonsbi balimo igwete na batokotoko baba Christian Kemso Motangi ekiongo 7 Onseri Simeone Atuti Yobesho Beshaye balimo bara around yoke alia totebena haya mashabiki gaimore na inu motakire tosoro asimara kwa yamni mari bronch egotoka alia sensemo ya daraja 2 tonyorano Sichingero night mwanjwa umurigeria safi kabisa keronda takoba ime yumorobelia mashabikiano sibiti mapana kosa team jini ya maji team following na team diaspora Kennedy Gisemba uko wapi leo nataka kuona SMS yako ndio na ki oendelete koba umenyakirogo korwase jinsemo jini ya diaspora ajari dio yunga Thomas Sangara MC Bajora K GK MC Maranga Chonte ninawaona Isaka Sakayo Ocharo William Nimbaroche Kiongo 7 Onseli Nimbaroche Victor Mondo ninawaona Nimbaroche Kefa Mose Nimbaroche Simi na Tuti nimewaona Jackson Makori Osinde nimetena olime yumroberi kurwa senzema ya matuto alia nimetena nonye na Isaka Mukaya uko ndani nimetena nonye no mwalimu Kennedy Nyabando nimejua kwamba uko ndani nimeteba balibari kurwa hoteli ya State View muko ndani balibara si hoteli ya Kikwetu kuralia sisemo ya Suneka muko na sisi balibara si hoteli Chakeroka Baigo Ensakia bonmambi nanyi na washukuru sana kama ndataka kutobwatia asemambia yabone iganda onsi asole nande Ndizi TV ebekire ebe nayo begete gose kwenda konywe cha kwanyore bekire ninawashukuru sana ikyana bukwara boika hoteli yote na haya kurana chenjeri kurambekera asegete lakini ninayo kwatena yati kurarigire Ndizi TV bia sana gochora kurigire Ndizi TV nero bwansu bomagusi asemambi ya aboniga asumo roberio yo nigogosi oliri tukuliao twagotebina ali akorekana tukulioro na ali roberio gokorekana ase na nderi tukulia alero bia sana manga ndio korekana ine na isiko ya Gusii ase county ya Kisii libera bado ndigendete kobwata inse anene kanalo jina ndaba contractor besogetie na gokwana igoro ya bagakwana igoro ya naki batakete kwego contractor ase ense engagotakete kwego contractor ase kokore meroberio ase county ya Kisii bakamochibuna Kisii county te kwego bantu kianda boka babechi contractors bakore emiro bagatebana goika bae wina barabu bakore emiremo buna lichiko ligoteba igogwete na ase county ya Kisii liberera bado ndigendete kubwata inse tali ba contractor tali bafanyikazi bakomana na abande batene ni wemiremo abande tali siasa ya bekiri gobona mangana mange arase county ya Kisii ase county Nyamira amangana ya ogo agusiko kwanyalibo na ndete ko kwanere kana jina omwe musibwe wodi yerigoma nere gisesa nyambeka gisesa Emmanuel akarikoboria omokonyi bomugabana nere Gesami Ondicho James Gesami Ondicho daktari agona Dr. James Ondicho Gesami akabombona oyo no yondoro akamori yaya twense tujode gagie embaite bali bajore kuri kiama kya UBA United Progressive Alliance akabombone Gesami ngayore boss yao ngominyokigwere bwaki bwaira left right ngayore ngagyotara kwana ngakyotara kwana igero yengane ayeno mogoko mugabana akusiku ngakyotara kwa kamatena bono nechinga ki Ondicho utakiri gosoka okwanire engane oyo no msibe wodi yerigoma nere Emmanuel Gisesa abwale koboli Gesami asoke aerere umosimamoye stand ya enereli asiringane ligendrete ko endera Nyamira abande babolirie edaro yekoru ababwata ni bandi ko bodi bakana yaya tigomo gabana naba MC bara ikaranza bara ligayana bara manyanka yemagosa linka yale ibona ase county eri ya Nyamira ayonaro agendete ko korekana ase ensemo eyo boigo aborgo bandete ku Robert go chasa matemo manne eyo mwako ndo bwata kapsea
ntubwate KCSE ntubwate KCB ekarabateneri iba ejisemi anene asoro ngorwanyasa bakurawa na Nelson Sifuna oyore Nyanza Regional Education Director atebina babekire muroberio yonse ya kuhakikisha kwamba amatemo ayukaho chaka na yarajigo chaka nobosera bwaye ose nobuya mbatagedi irregularities chigotoka batageta amatemo ayu akoreke buya abe credible na kuona Italia se skuru yaba mura ya nyanjo anenekero baendeta sense media check corona na kematemu ayu agendete gokorekana ase aria are ase nationally na ali nabono cherera 4 bado jana wameongea ali ase dialogue gose timu ya dialogue yeli agendete ose by button talks jigendete ali na Jerera fobono mpachite bakatayona tulirasimishwa kwenda ase omotimoka yani kuri sign Cherera musubadi ori cherera agateba kurwa sensare adana mimi inaoboera te obugima bwane bukageranka free yani ngarwa se Kenya ngaenda jinsi yane ya isiko Kumbaye ndoto tena barabo hawakubaliani na matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022 hawakubaliani kamwe barabo tena bado basingereto tena obokurekanu mbware ngororo ekero bakomochia oyo kabeiru mnyakirugo bwekiombe kyobo chira muneji mbebe wafura chebukati badana byaya niga ikorete binte biega nanto karone chebukati muli nolionde ngonyarande rietari yae walikana watafika katika kamati ya chingwana barambade tena barambagwika habudi muli na jebukati barabu bate tena wadisusia kikao hicho bono linde niwete Kenya ngaki egendrete by button talks injigendrete usangire birengere korwa saba Kenya ao baliba maithengi kiabete na ninga kibata gete gochibosio tokore no bochori ase ense ya Kenya bego nindo jena constituency chitagete go sirio boroso bwaye gose hange 67 MPs na bara asirie birogo byabo ekara constituency echo chitabwa threshold gose jabwa di omubaro bwabali bakomekia constituency iyo eroku constituency umwajumari ayinaro agendrete ase ense ya Kenya Isare biro byana bikominyoka nandi nawo tena leo tiniko kwera yebiro ikiagera aya tiniko kwera yebiro kiagera abageni bane saa moja watakuwa mejaja ndani ya nyumba abune timu ya Nyabeta batutabina naralia batu andirete ige koraga NCM korinde tigango ira sensemo ya check lakini nengo tebina tenda mema nenda sawa kabo monto muya ingie kogera Joshua nyasaka ko chora Joshua after Moses kana Moses yarona bono tao juika sensemo ya Kana ningie kogera Joshua karego chorwa Igo bono Joshua ni garo jiguna no monto muyale na ego ikorigiruna no monto muyale ore maego chorwa kora abana Israel tali bali na Israel bali tomanyete bande bonzi mete no embasta mbaro bakora badu bagotora ndubwate no na sotene nete ayenchosho ase okokore mirima ayenchosho korinde na koire egetarigete ngakiora araya bando baikase batakirigwika ora baruteroje gosenaki bono for example roje Yona nero kogera economy osareka yenseri bintu bikuruturoje yare ko bana mbata kire osina bantu bare kuchakuruta oyo maso oyo ano media jakoba fani sana na Yona nero jakurutubo moelio lakini ndaga ikakatena ya ninje mbwato bokorekanu bono lende korabu ni mejinde yokora Nicolas Yogega tena mbekero watera na bwate emirobeli emia by Evangelist Nicolas Yogega tuko pamoja ibungo bekerule badai ikatuikira sense meli yebwato ke edition Nicolas Yogega nero ibada tena kurunyansonge stage niko ndani mbekere watera na umesema mara mbili sawa na kuongobekerule chinsa chao jisajigoika mwajumurire bado nabo ntomera uchumbe yao onde ina ngotera ki ngero kido kubekiru ikiara lero ni wakati ule wa kudenkiwa viuno ikifika saa 1:30 era free friday yebwato edition to obwa ntomera uchumbe yao na ngotera kido bekiru ngoro kyoko Vikiang Babuchi ndani lim msikudu rumba maida ndo bale banjete oyo rumba bale banjete no nyenerege lage dionjete ngoro kyoko banjete zilanga amatera ali banjete na bonje ngoko chesare tarabu bongo ngoro kyoko ga bono njomete ekoba yonze mix
kuliuganĩtie na gũtũmĩra SMS ya Semambi ya Boniga onthina ya Brighton ikifika hiyo masaa ya ebwatoke mbekiroko sawa na sisi tutakuchezea William Mugaka othera William Mutali Uganda Mugaka kuro Migori County tuning in nimerosti but nimerudi othena konye ni gaborete lakini bono oirane William Mugaka karibu sana kirokia Kikaransa le mabono tosku kabisa Asemambi ya Boniga oyigi William Mugaka ikigose vanyonsera dena Korudiana bonjari Magmi present and brave for me abasani nabaya paenya woka Joshua natumai kwamba unaendelea kuna kill kabisa oyone kigose vanyonsera dena abe kiruchinza jigoika abasani nabaya paenya woka safi Victor Mwana watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati out there bana abe kirotera kwa Evangelist George Murara Bugongo Konde Wensi Gaki ade atawekewa baadaye otera wa Evangelist George Murara Bugongo Konde Wensi atawekewa Mutuledi Richard adena kuronya Chichi Secondary School Kemera Ward akona sisi kuruase ebunge ya Bogetutu bwa Masaba Ujaro William anasema kondani from Sensi Ward ade anualimi Jumuro video Thomas Abokao then a good morning brother Brighton. Let me wish to all my family members in Sengera Machoge Charge like my mom Doris Kirbo, Janet Mose, Everine Mose, James Mose, Machakos County Ogotoka Senzamia Machakos County, Jacqueline Machoka Kisii School tuko pamoja hadi mwisho ki Nchibagora. Then ki tujitange Nchibagora kabisa wana tujibekire emekurogoto. Thomas Sangara Buknevasa then watching live from Menyingwa pamoja hadi mwisho. Safi kabisa ingurwa saseme hiyo ya Menyingwa Mochobo Songo Menyingwa Menyingwa bado iko katika municipality iko no are within the visibility of Kisii County Kisii municipality Yobesho Besha then watching the show agonasi David Mogaka then good morning baba guru baba ndogo Nairobi tuned log tuko logged biasana Enoch Mochera then good morning watching live from Isebania aboda bwa kirebu ya Kigima ngoganeria mama ominto batseba akwamboka ole byombe mwanyabondo atwale emambyengia pamoja na staff togo kora egazi nabwo customers Kenya na customers Tanzania asubuhi njema kwako Enoch Mochere kerodeana oganere bonsi amaya Edwin omwenga thena kwa Jiado present watching live Brighton athano atubwathibia sana Asemambi ya Aboni biyamana sana mandete kondikira SMS yino yobesho bashao thena following you live Nyabeta by wanasungusia ya yobesho bashao kubona Nyabeta abagoja mbali bana sunguza ya abagoja mbali bagiteti drama ya Nyabeta nere drama tojo siori ojagartara mbina bago jagaiga ine drama ya Nyabeta tari Nyabeta bana sungusia yobesho besha ya abantu bali bago ji actor abantu bago ja actors bali bago act actors ngakabakoro Joshua se monubeke Gusii bali bago kore gosori yokwegia bali bakora gosori yokwegia na bagoja so muntu bege Swahili lenda Joshua muntu bege Swahili wanaitwaje actors wale wala wanafanya mchezo wa kuigiza ndio hiyo sasa katika lugha ya Kiswahili na ndio watajaja ndani ya nyumba tali abateli usikuru abantu bagoja bali bakteti drama ya Nyabeta wale wameigiza watakuja ndani ya nyumba ase njera ya Boni wale tamthilia drama na wagoja se studio ya Asemambi ya Boni utaona hizo mete drama hiyo ngoja bara toerese amange ngakibanye robereti na ndinga ki banye bangete savi na wagoja ase studio Asemambi ya Boni mbi mana sana mene tuntumira SMS yenu mawadena mkona sisi Asemambi ya Boni savi nimeona Lidi Nyaboke na ina korode no ulimi yumoroberio Asemambi ya Boniga safi kabisa litunagilini nimekuona uko na sisi Asemambi ya Boniga Moses Angwenyi Moses out there na have a wonderful day totoale litiko rigia Tomo Samiante na kurubambacho nyaiwa Nyamira akona sisi kabisa Wilson Kinawa Osora out there na good morning Obeka
emoji yobwanchani abotena koro kabosi nyamache nyabiteni kondani wapi hawa abotena embusoro engia Sakalia Moginda, Daddy Osoro, Okenye, Mam Ann Osoro, Fred Mosioma, Masi, Nyamchere, Fadne Machuma, Grace Ongwenyi, Espa Susani, Dennis Mali, Jobu Mayo, Kifarson Kichana na Kifarson Kichana wa Msungu. Nicholas Yogega nilisoma yako uko ubande mwingine. Safi kabisa sabani maendelea tutumaji SMS yenu. Kiandrago chi langa chani gocha gaiga. Inchika siane ninjisome. Mandela K News awate abaiga. Brighton wakire buya. Makimi present. Niko na wewe mpaka tamati. Leo niko hapa Westlands Nairobi. Mwenye ako karibu anitafute apate chai. Oyole Westlands Nairobi. Arigi Mandela K News. Mandela bano intutora rende ntoriko njai. Ayo mete ntubwate emerobele nae kwa manya. Mandela K News aknao tena balibale Western Nairobi wamtafute kwa njia ya kimitandao ende banywe cha ya bwesemo ya Nairobi. Safi kabisa. Omanchwa omorigereria eneo Ndizi TV wansomusi ngenda sisi miganso meberese toigan kole ngenda sisi merinde studio maekwirina ngenda sisi magaseti nala tena morning my team there. It's a wonderful day. Nyasa tuanjele tuaroleli tikaligia Free Friday indeed. Waiting ebato kututoa stress a wiki kidogo. Mashabiki tukutane Marie Bronze. Au tena ama shabiki tonyorane Marie Bronze. Sawa? Au tena lovely weekend. Hayadi Kurwa Nyangongo Junction yatingula uda kidia. Sawa? Safi kabisa. Kemi tonyorane Marie Bronze. Inchu kabisa. Wana mashabiki yonsi babo Kisii Arogo. Babo yobesho beshae. Kiongozi Vani Onseri. Kesto Njali. Simina Tuti. Leo Modera akina timba tebeti. Ndemana aki Brighton sasa mnakuwa Marie Bronze na utuambii. Hapana nimeshawaambia kwamba tutakuwa Marie Bronze sechinga United tukurara mpaka che hakuna kulala. Makimi tena Mark Evans kurwa mara na onde mpaka omwerio bweke bindi. Asante sana. Nimetabane mwenda takolika chari sindaro ya ino nimetena ngoli kamore tiangenda sense merinde studio asinini asijideka iberisa toiga ngirane mayego gosomera ayara sense ya magaseti kangonya liga ikana wadaina by saa 1 nitakuwa nimemaliza magasetini na SMS chidini chiajire ende abantu bane bago jabanya beta bante bina ngakibato roberere tiko chakira tariki ibere Joshua Kaskwako karonda de korgirelia aralia rasense magaseti tokwirana ntebi umanjumuri narali aire obolito. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omuganyu Mahiri Launch kuwa daraja mbili Bosongo kuwatra nani television ya unambeyemo ya Ndizi TV niko bago korentera chingero chaito night ritu kori juma chitarikia merugibere na kianda chumutinyo yu kianda kuwa maragoba goi kache na boigo nigera be grand opening yuma buganyu yuma live launch abanyangero basungusia superstars bakoragwa na Papasiko the bad Siko kichana banazungusya no manyene kenanda papa antivirus nabaradia Ndizi TV no bakari nyumba kogo kiabageni goikase rikitariki ochichibwe gokie ni chingero chito ibinyuwa nendagira yike Gusii turigwa kana besende yonsi inchuma libulonchi daraja mbili twego kikigima goikache chingero night Oktoberfest Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niko chino mkoko gokorentera Boda Express Counter yirengia bwanko na bwige kurobo koriubya uchiasi chi customer chabo bono onyaje no mogendio boda gendia pipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yoikomi uchakireta likyemo wikachita likyemero ngeta tuneyemo yobure kende gyonsi wetera si counter
na konyore biegwa au biabusa na boigo reflector jacket branded genda ngwika siduka ya JM Towers boda express counter oveye nigera horo ngwikesto kiroro ya alire. Terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices, uyu money back. Karibu nyumbani. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirie yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime. Company yuko beko burendi ya one-on-one security services limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 5 nige kurwe bukoreri bwebirengo bwigoro muno gucyase chi company naboigo nabantu asorogonko Afrika ya mocha jobis chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor egati yobukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokorenda chibesa na guchiena na guchia sejetakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing iliyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi ngakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwebirengo bwigoro one-on-one security services limited oborendi chinga kichonsi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Miyamana manu manchu mune Ndizi TV karatwarura senseme yende yumut yestudiende asinini bonande na irani lega igango ira senseme magaseti kone nara wante bina Brighton kura kwana nange mkwana okonyora na omonto agotema gwake system yao ya Facebook ose ya WhatsApp ose elio gotumeka Twitter bono kwa kumina inki akorigiororo surely okonyora bantambare okonyora bwate embwa yogo gose yogo takoso account yumuntu batambe ngobona wachire gose ne laptop we gose wachira se laptop ngotumeka chire mono simiero ne individual kwanyara n'omuntu keteneba for example sineji obisi abwaso koremeremo gosandons gwachire kwanyorana omuntu neba Facebook page ya se laptop desktop ingiogora Ingoko swaime ojaga soma GSMS osoko swaime ojaga kolika obokabara osenkyo gokora ngota gere gokora okomwa simi na komo maita mata ina log out oseno ayo WhatsApp mondo na bakwe ba accidentally as a desktop emete squeeze una connect na nini kido niko komwa simi mata ina ekweba gosokoroga otegera partner abia log out nkyo gokora oseni go ogwe top chimeze weta kabisa orone ningi kuna watu wako na tapia kama hiyo mondo ndai na kikora mondo na temede kwa kiga iga Facebook yane mondo akotema kabisa into koligia as account yo mondo Facebook because it's personal kikwanyore mondo ebete ase ekwende maybe na koma maite mwakresi modebina enanyore umesau kuroga out beta WhatsApp beta Facebook karoro mondo muya lakini karoro mondo saregete asinini
Iwe na poko nyona wana uta kodi DJ SMS jae okole mintogete ochunguze mintobende bitayo. Iwe bono bintombire bindo kora bitali ayoro jina ne giya gere lakini gere getali giya kero kwanyorire omuntu bwebire maybe esimi mwana se desktop bune bwebire eito na kumaite mwagre simateina jamaa Brighton najua umesahau WhatsApp yako ikiwa on agoteina gaki neba log out usomote log kurwa sisi yao Gusii Facebook log out bona lia ote to so omayeni because you may sometimes Facebook na WhatsApp ni private, that's the fact. Yo ndiga gutema na ko bomungwana ndiga ko bomuntu yani aya nane ngibasem mwire na mtu amekupea simu osine bijeda ko deina ki digere ninge bijeye osine ndo de kiaba kwa ire don't attempt to skibosio osemagega ebija ko digere neri specific ngaki ebije rorango osendi na alengo mwana kinalinge ne bona kwaja kosuki egacharana otete kosuki ojimu asiki wa ede mayabanto sawa una bose mitene tokonya kwena naki inga kyota kire komenya kero monta ko ire ndode dema ko ire bije muiraneri tiabona lyo ko tubara ko chimoino otubara kabisa orore Jones B toenda sinza mya makaseti asemambi yabone ni bade kaseti ya The Nation ni kaseti ya The Standard ibirombo ateke geje jida jida ikomi na inye ngore asentunera makaseti endore usaba ni bane baikire tujukwana mangananya beta drama ikaseti ya The Nation ni ekote babuna 67 MPs niko barigere tiko chukosire biroko byabo 67 MPs ababunge matakero chukosire biroko byabo ekine karabona mangana liende kukwanirwa buna a separate bit reduced eko chukosinte keri reduce kumbaka 100 ase karabona bantu baende kuri birengere byabo yama yorgana bono chi constituency njiro chitabwati bantu lakini chiko barumane constituency umete constituency no mubaro bwa bantu buna bono intua abali bakitutuma saba babwata mubaro monge baadana ina chukabere twende abali basi babo Joshua baadana ina chukabere sali mubaro nigoro monge nande bantu batari kuikirubiya kera bantu barabange bari kuikirubiya lakini bono nchira chitabwati bantu lakini cheire chi constituency Gusii ko constituency ndoje na niga badena hot potato niga dena head of boundary review a member of the house just community reveals that says that 67 constituency now risk be scrubbed as they do not meet the average population size yani nchira igera omubarori bw'abantu batakire kobo ende mayekwegwa emayekoba qualify korwe constituency na njiro jinyinge sana gobono 67 nabo jagana utezo jumanya nabo tokora lire beji yakana na gatano lakini muri kibwa seti na muri kirete igabuo ase na muri kirete na agete bandera yensi ya Kenya agadana lende njiri jeji jitakire wakwa isiko chinyinge tobate chinyinge ga brarangi chinyinge kabisa kirome jini jitakire meden jinde jitakire korosiwa buna bobasi butorukabere bogetudo butorukabere aidoje naro amurikira na 67 MPs ni obarengete ko Gusii birogobe mpanje aye mangana makongu sana gire crisis kende lakini barasi birogo byabo amangana yise koba implemented bono ndoje na experts ngo kwana bakalega na kim how to tame runaway living costs experts ngo kwana bakalena ngakire ndakire korigereria ogo konga kobogima the Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis Kibra unika bakaro dena bono aba Kenya go ikabalengereri ba think tank inaki emerobiri kobeku eyigo konya aba Kenya bande gosaba deneri babe emerobiri ba konya aba Kenya bande korwa sobogimo bogendete ko konga na kurusia buna bone ba proposes gosaba dena deduction of value added tax as a cooking oil na bera make abantu kokina gosiko genda no boncho libo abo buya gose abakenya bagendere ayingonya somatora sibeja ta na kaberto konya libaga abalimi bekemelige cyabana abarachukonya liga salire igoro mono as bonus ekarondojina jagirito kuri Jumatatu chi factory awa ni wano juji kubwato kachibese goji ase abalimi cherera phone wadana ni gotu abetere du gotigemeremo ayundo yansonto yasoma se beji ya gatano makro badena tuli fosiwa
turasmishwa kwaja kazi aye toranya soma ase beja gatano mo anekrobare kwena na amanganabo ase kiombegeri kioko gerige dialogue national dialogue iliye kurawa na Kimani Chungwa na Karonso Musyoka na aramurikira ase beji entangani yegaseti ya gaseti ya Daily Nation. Good morning President Joshua omonene yasae bwanjire twabokire buya Friday ibwatoke from body exercise here it is. Also Friday night at the Marie Bronche for che. Nikichoka Brighton utanitafutia ase ingoto relia etoro. Sabi Chris, lakini umeconfirm unakuja. Then Chris Kamakawa, let me warm up for a night. Sawa. Chris utakuja. Abutata tunga kito korara Chris. Wadana tokoliria sunga kio korara mosiki goro motindi. We njo ndio utajionea mambo. Ndio moja wa usingiche kwa Jumatatu na kia alingi inji tu erorere pamoja. Sawa ndio jana Chris Aroga ameconfirm anakuja. Akemso Motangi na confirm anakuja. So mtakuja na watu ambia watu mkuje pamoja na wao. Ngira na sekaseti ya testana le bechi entanga nigemoreke na experts. Bono hapa manyi. Ni obade na bado Kenya tutafunga mishibi. Bado bogi mambono bwacha akiriko konga tena tough time lie ahead. Yani na obogi mambado bindo mbira oroba na kobugete na biorobire bono nalia mangana akarama kongu sana. Kurinde bakama advice iga ebinte byonsi goikirana gosegwe tanga koru ase omolindo oyomotindi bubogi magokonga bono goikaba Kenya. Babeke ebinto byabo goseba invest asensemo ya agriculture na related sectors yani ebinto biribira akonya ba Kenya. Andunya soma zebeji akabe na gatoto ekerabono experts bako tokosana pado mangana tara oroba igo wanaliense kaliko chiko konga psa oikosi bo mojibi wana gosibete oyo muororo oikochiko liyo mokongu oyo bweli yo liye basweti mangana mokongu sana. Senzemo ya election ghost come live in Luto Laila Talks chingono jitika ndrete asema gajapo Mass of Kenya bono baliba kabere chi commissioner ja IBC ni gobaigete na kumigo baerete aliba roche chingaki chia echkura chuma kujirubere nemeronkebere na ibere last year. Yuna ndoje amurekeire ndoje nande yasekesede ya drainage the standard nemuregede na ibirengeri aho ni gobenda kuruewa igoro ya new KCSE grading inyore serikali gose bunge bakora wa numunogeri bwebunge enene Moses Mwasika wetangura mbadena murai tayo omo chose omo wasiri ora utakiri go change machiko andons ebe asesecte ndionzi no education yobone birengera limbigara korwewa igoro ya mangana ya grading ya matemo manene yo mwaka oyoiga ayindo jina ramurekeire asebechi entangani asikaseti ya the standard ekarongoska go chime nelindo chena karoto kwenda tigadoenda asebeji akabiri kaseti ya the standard nilipokutana ministers prems market capture for best ndojena ministry niko chikari komachuwa igoro yogo konga kubugima okugenda gokonga ase ense ya Kenya ebeji ya gatatu nilipokutana what the state must do make life bearable for all inki ebeji atu nilipokutana ninki serikali takiriko kora elinde yorobi obugima gochi ase aba Kenya bakwanide korengana nekiombe na odena gia kibra gia Kenya Institute of Public Policy Research nkete abarai alibata keteko kora ende obugima osemborobe nyanyora sebechi ya gatatu cherera foi bakaro dana nigo twago seretwe obugima tokorwe osokorwe amangana makongu ekaira tokali sign nanda bande tokatama korwa sense ya Kenya ayuni go baya kwa neta ya bosio bwe kamati eli endrete ko digeria mangana abira tato ase amagacha bo Mass of Kenya ekarabono cherera fo abanya de ba kwerera arali ba rochi nanda arali ya beterete maga yechikora chitarakwa chiakirwe ekaro cyariko barwa ekaro cyabalirwe ekaro cyatangasirwe nani gikirite bagetigia imirimo
Wakatene babeteredwe kurisain. Nyanyora se beji ya kane. Karango charali wikase beji ya gatano no mone limarudina bono ebirengerero aoni gobigendete kuruwa igoro ya KCSE grading proposal by the task force. Abakenya niko bandete kuruwa ebirengerero byaba asande bako majina yagende ginge yakora mirimo abande badena chinga kichirwewe chikore emirimo nebanoje na kubet secretary general akero misoli nabo akarodana the government is employing and yani niga adana serikali niga kare kutumeka yani kintu kiteke concern batara include other stakeholders in the bamanye goge implement 600 first year students failed to report to a university ya Masinde Muriro. Abana 600 mbachedi kochaka masomo abo asi university ya Masinde Muriro kubatikana na abande bano go mbayo ngo mabagayu basiri ya mabagayu okwana ni gaseti ya The Standard omo vice chancellor we university yo Solomon Zibahiro ni wana the institution yo nigo ya admit 15,200 ekeroba etu amabagayu korwa se Ensakia University kun University Colleges Central Placement Services Gusii abana bokora rende na 600 bana mabagayu abo na bara chikuya sira kuya Syria ikiara mbara ripoti goika boniga ndio jina state years clash over education billions yani serikali abalimu ni gokora batwalire okunsanana igoro ya amangana yogosira wisemi gosijiba sirita keire osira jisemi amanga yima ikanda capitation wikabono capitation tera tumbuya kujya school ekero abalimu abanebe school bandete kukumia na kiba kumanage school ekero jiba sitara tumu goika boniga nindo jina United Democratic Alliance esabali ye kiama kia United Democratic Alliance EUDA nigego chaka lero ekerondo jina bago chikutwara umoroberio monene ase gosaba chutwara umojega omonene ori inaugural National Governing Council meeting iyo jokorekana sensemo ya Bomas of Kenya ange abandu erwe ya mochi misano mpaka gergo chikoika asensemeyo ya Bomas of Kenya litukulia lero ekaraba chikoikana asomorigo yo litukulia korengana na General Secretary General Krobas Marani gadena emerobelionsi nigoye kirande aseseme ya Bomas of Kenya alitukulia rekarabarai awa bago chikoikana amora abarai awa batebingo ikana bale mo senator mo jore Esio Kenyuri Javed Nyakundi mo bunge okutuja North na rebate biringo ikana bale Silvano Siosoro abaraiya bange na rojina bago tena watafika katika mkutano wa United Democratic Alliance Party goikera bale aria Senator Clark gangs Oruoba from making defamatory statements nindo jega igana defamation nindo jina Niroji nominated Senator Groba and progress from publishing bagono nigondo jina Clark ki Senator Jeremiah Nyangenya ngakare koligi kotodas komotanga nominated Senator Gloria Roba asokunya kulika asensema mitandao igoro ya Senate ose atakutokana maminja ye Senate order balling kega from Jubilee extended yani koti nigobono yanya rege korwa hodas yokomotenenia akanini kega koba General Secretary kiama ekyo na Sabina Chege koba osebons koba party leaders be kiama ekyo ayuno jina ragendrete asensemo yekaseti ya The Standard majumuri ina ndo jamore kirimono kwarko ngajira bano kwira sikaseti ya The Nation ekonondo jebiro byane bigenda takominyoka asemambi yabone photographer disclaimer is still not enough ndo jina amo data protection commissioner Immaculate Kasait otebremna na nobeka ebicha yo mwana ase utotenga seti kosase TV obeke disclaimer is not enough. Uyurina aina machiko ayandete kobekwa na corona ngaki abana bako protected gose ndoenda maminja ya data protection. Unyure skuru yemo ya kwe fine ya around 3.5 million
kubatikana na batumegete chibicha chiabana maminja nerijigo musibati oyo commission eyo adebrena no bege disclaimer bado utachipata matatani ikobona wika bwene no tete kwemanyanga kyo gwetanga nene abali kibamangana nene bali bagotumeka chibicha chiabana na mugosoma gaiga omugano oyo asebechi ya kabiri na ngaki twenyora sabe yerijigo medo kijipata babaya ne fine nindo jena bono liberality ni oli ene kiwe magega yokorakana chi constituency 67 nabachira asiri nabachira asire kubatakana njira ikera threshold eri ye population ile takere ase ense ya Kenya nyora sebeji ya kane na gatano ase gaseti ya Daily Nation ebeji ya kane we were threatened and kicked out general for say bali ba general for wadena nigo twagosere duwobogima antuga kusiko abono general for ya tebere kro yigete aria seseme ya boma so Kenya karabana batumigeta senjira ye kerero kweresa igoro ya libaroche na libagendrede ko alibandete baendete gwitira kanisa ya Anglican Church of Kenya abakurawa na Archbishop Jackson Oresapit bono badebiri omoko badebiri serikali ya Kenya kwanza yekora n'umurayibwense na batigere toriko statements yani batige konya yani statement jirina muntu hakukwano kubwane kene babadena bono beke mirubelyo yo konya ba Kenya then Kenya is heading to a long direction Kenya nigero chiabe serikali Kenya nigero chiabe na anda akabadena rolange mirubeli moko beka era konyo mo Kenya oyo na Bishop Jackson Oresapit akaba akara address di na bali kiba mangara akara address de bali kiba mangara itukegoro ale sensema ya Oro St Cathedral Nairobi akaba lenge na baraibande anene be kanisa eyo niga tena Kenya nigo edatake era be kubuyekera barai bara decide na bonjo de birengera byabo adena stop retorko birimo kora ebinge bitayo osebitari gosuki Kenya bosio Migo na majedie omurai bwense na baraibande na patige babwatania ba Kenya bonds kiara yaragana ebisa gumbire bikwe wa mabaga mange ase yamabaga yemeremo ase serikali na gote bina ekiombe kia Kibra giekoro kuna na kio research institute gikarotena Kenya institute giekaro kwana na ki usikia robo semi buaye inaki etakire Kenya ekiombe gigia Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis Kibra nigo gikarikote abana mbindo gibiko bekwa erinde obogimo obwa Kenya usikia researchations serikali tekere tumeke erigo konya aba Kenya kurwa sendobi ya baroreire ya oborro bwoko bwa uchumi no borro bwoko mentu tax no borro bwoko mentu kwa maguta no borro buli bagwetera nkeruwe suggestions bina serikali enacha mangana afieti barona cha mangana ali importation baligerina subsidy ngochere ebinto mbire babaete 10 ora binyore asega seti ya Daily Nation yabo ekraba abnroja mangana yonsi digo arengete umwasiri be kanjege serikali nere bagerengete wasiri be kanjege serikali elinde aligereria yo ngaki agokonya ense ya Kenya koru ase amangana atokongerete oyo nere wasiri be kanjege serikali nchuguna ndungu na hategerego se akonya ba Kenya ibona liriboli tuendete tutagere kweboli na tutasaidika kadwa devuna bado amangana na makongwa rego chibosio abalemi bekemelige cyane kubona bawo chikonyora 44 billion bonuses Kenya shillings bonuses ikaro abangero je bawo chikusumairi bono go cyase ikaro bawo chikuliya bese yabo ikara abandi bawo chikuliya 33 abandi 34 abandi 30 abandi nguriya bali 20 ikara abandi no je bakinete kabisa abandi nguriya bali mpaka 59 abandi 50 kubatikana ni richo niole ikara bondoje na bono mbabwate omogoko ase omwaka oyoiga stop side ringers media medic bali abanyagitani ko bakariko boli omurai bwense atike ko babeka ensemo kolende arore grievances gose ambali bakwanire ali batakere aligereriwe asense yaito Kenya asensemo yobochon nyanyorenga yu asembe bechi ya ikomi
ini gazeti ya The Standard. Opposition leaders yet to have their security bag. Abarai opposition usabarai bali bakomere serikali bado mbaranyora abanyanyimba bali bakubalenda ekera serikali yanyarithiki ko withdraw yanyarithiki kubarusia analiba chete asokorobekana omotienyi ogatano ni gatano na kabaka mbako gatano na kabere korende ni gondo jena bado mbaranyora banyanyimba bali bakubalenda gose bali bandete kubalenda balenda kubalenda by the way ndo jenaro amurekere ekando jena ekambere ngobano kyanyalege ko freeze rai family account at Absa in Rome ekiombe yani chibengi cha tycoon nere rai nonyore rai yoyo rai group German just what rai bono ebengi yae nibasiani ujanyare jiko frozen ujanyare jiko irwa ne serikali usikutenirwa ne serikali nindo jina ina ragenda nindo jebe kwa sika siti ni mureke na babere pakarwate ana yaya intuntu ikirani di oboiti we tycoon emo yine business person was a businessman ya sense emo ya anyeli abakare kokana ase njere yamo gose bakanda kabisa indo jina ramureke asika siti ya donation rometeni tukuliriane nako ya chuta nalgo koira asobo ime mono kolende nataka bwesomere obogani asenjera ya abene kabisa ayo asenjera ya abene enda tetonda sense meri mutima gore ndotara ikorongo ikande totebe igoro ya mangana abera toto mari blanche neroro boigo alina nasi oreti nago tebiri kurmambina emeroberi menge neroro go chugonjoro ligo chakera mutinyogo je intare mbiri na tebina abritanga na tebado na go chakera mutintare mbiri amageni wose Ensakia itakuwa complete. Hiyo nilikwambia hapo awali, bado nitaendelea kuambia kwamba itakuwa complete hiyo ntare kuanzia tarehe 2 ndio atebane ningo hiyo itakuwa tarehe 2 itakuwa amechaja ndani ya nyumba ikikoraga kusikika jitu tarehe 2. Nataka kuera sisema ya taifa leo ende tima itibaka ni bande kusema ikire kiana arona chikire tarehe imepita tarehe chikire chitani jidaika jini kiarana batena ilikuwa imefika saa 1 tulikuwa tubatane na bagani ba drama ya Nyabeta meterina teba bia sana na igure na wamefika acha niende katika taifa leo ngote ina rali aroro asimambi yaboniga endo chukwanyorere kobi yao asimambi yaboniga nataka ngoire taifa leo asimambi yaboniga totebani na rali aroro asimambi yanukonende mbade na raga walitume SMS sao ntikansome kiaringo enda alia asenjerende nabonda betinji soma ebonegera ngo jo soma jiri cyo gontomera bari batete kurigereria mangana ye chinkero kanya gontomera ngero kite to cheserwe ke koragensa ya monenus lakini around the morning Brighton and Joshua Charles mnali kutoka Kikwetu hotel zone kaniko ndani waiting for a bwato ke free Friday wanatakia siku njema Ndizi TV family kama Brighton Joshua Amisi Frida Mildred akiwa Nairobi show ground Kebati na wengine wote kama hukutajwa hapa nitakutaja baadaye anja kegorugoro morning Brighton and Joshua Jaris Munali kutoka Kikwetu hotel sunekani kondani waiting for a bwato ke free Friday awadena wanawatakia siku njema Ndizi TV family kama Brighton mimi Joshua Amisi Frida Mildred akiwa Nairobi showground Kebati na wengine wote bila kuwasahau familia yangu yote kama Mwagachanga family na familia yangu ikiwa Kisii town song ya Kisii Cathedral choir kando ya mto adena Joshua Mobekero wadera goli wa Kisii Cathedral choir adena kando ya mto wa Baberi. Iwabariki mafans wote wa Ndizi TV, God bless you all. Safi kabisa simambi yaboni kwa niaba ya wote mnali wakwania na nje tiga mbatsogeni mbadena bono kwa niaba yao biamono twayabwatire amaiga yo kianda yekomi taifa leo ni yote ana bala lero ichuma adena wataenda nyumbani abuna babunge bali 67 na baraendeka wataenda nyumbani ekarere kuriuna niko bakora bantu batayo babwati threshold ya bantu asikosuence jabo mibango ya kukabili El Nino ya ansa serikali ya bekiremero yo kwene kuna El Nino ni etwe nyinge ngaki ego chiko ba count yani natonyora etoigo na kia serikali ya bekiremero belio kronalo jina
omurai usoma kwa nyibo murai bwense iri katika shagwa anyonete na bagavana na ba stakeholders bande kraba kobeka emeroberio eyo Jerera 4 wakangum Chebukati akieba kikao na tena Chebukati na tawi kana sege kalekyo lakini Jerera 4 barabu baatebiri na bado hawakubaliani na hawatambui matokeo ya uchaguzi wa mwaka uliopita bakani badena bado indwe eto singerete wate abana ebyo bia korekanete nabo bitarenge ebia abo na Jerera 4 kurende ndoje Chebukati ere okande na tariko chikoikerana ase egeikalekyo achigokwana igoro ali amanyete ayuna rondojo are asema gasecheito asema mbiaboni bone nyorere ko biao kya msingi litukorero inyorana bare maragoba ejingero night nigotore asense Maria Maribronch igotoka se ense Maria drochambili igoto mocha nara Kisii arogernande na tariko chonde imolirio boraro ka korosara na moteita konyara kurari kiagera ebinto biraba botuko superstar sunguza superstar bintera arete to konyara toro nonye nenge ito konyara pi boigo le binyuwa mbiroro ndagera neroro igoni maitena Kisii uwezirara injua to ababuna naki chitoro jirangira ngaki ngoba ngaki torego koira mesiki geralia mesiki nero metindi kabisa nao tena abana sunguza superstar watakuwa ndani ya nyumba igobona bali banyuwete bonsi bi babo simina tutu koruya nsema ya nyamashuzi chaka mapema goje town engineer Vincent Maina korualia asensemo ya bosansa page utakuja ndani ya nyumba to moja kimi so motangi around tebrina atajaja ndani ya nyumba asema ngoja se to ikali asema ya Maribronch igoto moja omoje imane ingoja ko tebina ngakialengi oja kukumisana igoto moja asensema ya Maribronch gikoraga jise jamaragoba alia bitokoba mpaka chingero night no tokoba kabisa alia igene kibina ngoikoro chinsejo tonyorane orone njibina ngokoro bosera bwana maragoba iga no ngoja dende tunengwe vyuno kwani kuna nini usikubali weekend ikubange we banga weekend yako tigangenda sensema yo mutumo ko ngoirana ande Joshua kana wande biase umuntu bege Swahili bakorogwa bade bali aya dana abali bakoreko soriyo kweya asensemo ya nyabeta drama yigo jakatale mbili officially imeyandis TV obwansu Gusii itakuwa kila siku Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kwa hivyo drama karingia sana. Nije ninatamani sana kuiona lakini wanajerinde tiganda abakwani okoboko ga mapema ndamanyere ningo wanakuja ndani ya nyumba koto usikiene on this TV obwansu musikonde ganda ntomera SMS yao ni ujumbe yao ngaki ingotera ki ngero kyote tengo bekere asense Mary yebwato edition asimambia nara ndena tomo bekero kwa msikudu konde wensi naro teana abekeru ensanako uwensanago gobekeru ensanako meden fiki yang ngobekeru ne binte biura ime sawa ngobekeru ibada bada korende Joshua Kaskwako karongwe banga abagani bane baso studio simambi yaboniga Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni kya Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu
ritkoria Jumatatu enseyemo nabo igo chinsa isato imeya imanye Jumatatu omwancho muri nigo tokoretera amanga yanyareko bagagwateka imena isiko yorogongo rwa Gusii ntobe togo gusangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubuyima nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakuburia bakenya banyareko baukanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emeroberiyo yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotura bwatirane nere Joshua uta asensemo yebimanyererio naboigo emanye chigosori nigo maranyareko mokumerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatwerera mange nyareko bagwateka kurwa ase ebiti byaito byechigosori Tombo cha gosanga na nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ate chifaili nchiroro bisinkara ibina getembiroro mugambi uri ondatigete. Ono paka nale ko birigere buya. Manyanga ingina inche na so iro bisienge ngaingo chake. Lakini ngwara konte biga kemuga. Endo te konte ngwante nyomuno mugambi. Tari no nyamutule. Ugusuga ko minyoki. Nayo tamanya na ko minyoka. Witata nende kukuwa na nerva kwa watu njuko TV Swahili. Kila litukuriye wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabo tuko nyabeta Spexels Opticians abubale se clinic kiagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote.
Wancho murigeria njeni gongoro kwa Victor omurabu wabanyi ndigo chakero mutinyo go chamangi nchurire na mange togendete gukora asigita seni kia Ndizi TV na nigo turatware umuraria umuya ase umuroberi gw'eking'ekero cyo mu Gusii tkoria rero nigo nakire ase tureti yabagaka ya Mwayetinge Heritage Council eri bante binga ningo baroche oyo turabeka ase kero gekyo cy'umuroberio gw'eking'ekero cyo mu Gusii abaka nabangina naikira waire uya ndia mora sana bora na achire kuna ritwa kwana egere mongo monto ono mwamonyorire mugendere tokorengereria ningo na royo mwachorire tali oyo taisa ini na royo ndeche na royo kabege tagobia no yo ubwatali timo ose no yo mutaonjo okoranga no yo oyo lendo begete su no ro dirende royo itirengabi bamotebina injugoje na royo kuchakero motienyo goja na royo bago chikorora ndero twa manyoro murai ndoje na isaine ndero twa manyoro murai twale koligia ndero twa manyoro murai gati na isaine ndero twa manyoro murai na lekeni kyaje ndero twa manyoro kene musa koligereja ndero twa manyoro kamito njera buta ndero twa manyoro murai na rojo tebwata ndero twa manyoro kamito tagenda ngora ngora ndero twa manyora kene twatire duoika ndero twa manyora murai twale koligia ndero twa manyora murai twale koligia ndero twa manyora ndero twa manyora ndengalero una vale mangae mwana bwengu kakatebyo mwana bwembe mangae no menye tenga baito esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 ekyukire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwete short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible kingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'obusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwoyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rw'Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turi nikirenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi
ya gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chokisi niga ukumanyebuna niga nganyire guchenzemo ya Nyangongo barabare ni skuru y'uburuso ya Nyangongo Primary School opposite Nyangongo SDA imeyumu chokisi na bugwa kisimi eriyuboro karariwe ase namba enutisano na ibere isano nemo kianda ibere inyisano gusumulikirira yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke Tenacious Herbal Center ubungwenia uregene. Omwancho moligereria nabere ngogotebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro asogukinya uchumi orogongo rwa Gusii naboigo ase ense ya Kenya omorobere bobolemi nobonda nobego gochera ense ya monenusu ya magoroba goika chinsa ibere nenusu cha magoroba ase litukulia Jumaine botambe ase ndabengo koletera amangana mange igoro yobolemi gati yabo obolemi bwetu gobunurigeti mega ya negaiga naboigo nimbengo koletera obolemi bimeli ao gati yabo obolemi bonde obo ao astora betogotara imena isiko yorogongo rwa Gusii ase boigonda bengo batebya ng'abalemi abasaye bolemi mboli bochabu naende obolemi nigo boli chibesa igoto basogosuka obe gukumbwa ati botambeli tukolia Jumaine otali gosuka chinsa ensa ya monenusu goika chinsa ibere nenusu cha magoroba. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwancho murigereria wege tasendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wege singa kema sesenya keri tukolia Jumapili gochakira chinsa 12 goika chinsa 4 chamambia ase gochakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu yawe uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao Kikoraga ensa eye moya mambia nanyore amatera jige singa top 5